Hai, nyo gecik gampong, ku gecik TikTok leh. Kawak tak komentar ah. Tidak mencerminkan seorang kecil. Ireun tu. Padahal tanya tak keun ke goknyan hana. Tak senggol goknyan hana. Tanya konten ro tu tiba-tiba kata mau buat fiti. Aduh. Cini baca le urung ro no komentar. Cini baca le urung ro no komentar. Handa dia baca. Nyo pak geciknyo sa bahasa atralan lewu saja bahasa. Mi lalainya kecil malai gampung-gampung mi lalainya kecil. Awak dah lah. Bek bohnan kecil menurut lun mi lalainya komunikasi, mi lalainya cara marit bek bohnan kecil. Bohnan apa Mansur mentah. Mi lalainya reut marwah, reut harkat, martabat kecil-kecil lain. Mi lalainya cara komentar. Awak tak ya Allah.